piči. Videl si 2 Girls 1 Cup? Čo to je, Erik? Niečo mi to hovorí, ale neviem teraz. Ale niečo mi to hovorí. Do pitla, za 4 damage mu potrebujem jebnúť. Doxik tu, doxik tu, doxik tu, doxik tu, doxik tu. Piče. No to je jedno, aspoň si Je to to zabije. Beastmaster, no. 6. No nezajebe ma. Jasne. Kam to Krásny zbehol, ty čurák. 6. On ma zajebe do piči, on má to hero power pojebané, skurvené. Ale aj tak dobrú kartu si môžem aj tak. Ježiš, choďte do rytierik, aj ty do piči. No aj vypínam stream, jebem na vás. Je to nechutnosti.